Non abbiamo la nova premierisation. Qu'est-ce que le premierisation? C'est le ramurafuni na tsiro akoho. Akoho inona? Akoho tamatrano angamba. Aiza akoho? Ça c'est le nouveauté goûter premier. Atovo milay. Mapodiny very yo. Sarole milay atovo milay. Atolotry ny rimage ho anao. Tolakely hitanao ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma ary misy eo nandrisy ny herinandro isaky ny asabotsy. Nous avons exactement la recette dont tu as besoin. Mets d'abord une bonne dose de crédit d'appel national, international, des SMS. Rajoute de la data. Encore. Voilà. Et pour relever le tout, des heures de télé gratuites. Tu mélanges, c'est prêt. First Premium Plus, le mix parfait pour rester connecté. À 15 000 arrières seulement. Tape le dièse 322 étoile 92 dièse. Jay, karaoana ty tratrantaona ataoko tratrantaona koa mipijery aloha tratrantaona de hoe le mahafinaritra be manginitra etsy ina diny ihany ty inona le lasa mahay mamorokira ary ty fitena ko ohatry ninona haiko mamorokira manomboka eto niakatony zavaboary na tonga an'izany haiko daholo manomboka any amin'ny akatra any amin'ny zeda haiko io de manitro na mampamorokira indray ty manomboka eto zay mekokely mipatiny eo mba inoka enoe aloha niazo novaniko lakana tanandriny tsara fa mazatra be zany fa mazatra be zany ko tsy mihaino niazo mivaniko lakana tanandriny tsara ny rojo mivadika vakana aleoko ihany razafindrafara zay eny zay aloha tsy mampaninona fa le isan'le zesta hoe iny le mihira fitena koatra ny tsy mahay nininina mihira ny tony koa le aloha vavadika hira enao le hira niazo mivaniko lakana tanandriny tsara ny rojo mivadika vakana aleoko razafindrafara tanao zany tonga de mioraka daholo ilo palais des sports tonga hipoka be io raso aloha tena mandray voleny ambavahady raso aloha tsy le hoe hiranao mampimeana fa ianao ka mpanao hira gasy taloha dadabainy mpanao hira gasy tena koatra niny ka tsy andaitra mihitsy zany raha le palais des sport tonga hipokio sady andraso koa aloha raha mitoto lavalavo zany latsaka ny orana ndao zany mandatsakora na tsy
latsaka am'zany ny orana Tsy latsaka sy de zao koa manaraka zay mpamorokira laza fa iny akaton'ny voninkazo iny tsisy voninkazo mihitsy lizy na ny ariary azy ka manitra be voninkazo io ina dirana zavatra fara am'lizy ka zavatra fara anarany tony am'teny malagasy tena koatra indrindra mba menara aho a ty voninkazo ty a manitra ty ka tsy hitako mihitsy hidira voninkazo am'zany ohatray mbola misy tony nefa lavabe lizy tony sao de latsaka marina ny orana tsy azonao le izy eny mba eno kely fotsiny miantro ny voninkazo a ny tena mandona ny fo zay azonao miantro ny voninkazo ny tena mandona ny fo sao de latsaka orana io miantro ny voninkazo ny tena mandona ny fo zany zao mba misy hoe voninkazo azonao zany hoe mandona ny fo tena ohatra maika be anao mandona ny fo fa le hoe miantro ny voninkazo ino tsy maino fofona manitra mihitsy anankera manitra io voninkazo zany fofona voninkazo zany zafady tsy zany tena antro voninkazo zany ty koa diso lalana ty tanako ty azafady zay mihitsy zay le izy zay fa de ty koa ohatrany sarotsarotina iny ndray zafady ay tsy izy ty fa ty tany am'tyrakafo ty no izy Ta télé fibrée, voilà un vrai cadeau de Noël. En ce moment, abonne-toi à la fibre. Telma t'offre la box Telma TV, plus 3 mois d'abonnement à tes chaînes préférées en top qualité. Ça, c'est Dual Play. C'est à partir de 149 000 TTC par mois. Rends-toi en Telma Shop. Telma, sa fibre numéro 1 malagasy. Non appelons la Zamnova Préméisation. Qu'est-ce que le préméisation? C'est le ramurafuni na tsiro akoho. Akoho inona? Akoho tamatrano angamba. Aiza akoho? Ça c'est le nouveauté goûter premier. Atôvo milay. Mapodiny very io. Sarole milay tiatôfo milay. Hitanao teo, Tourake, natolotra Nirimage.